Kethisha mwanya mutegeri wa Weru TV na ni wega nontu wa gutara kurumira nteto cietu tha imwe inkugwate ugeni tukiambiriria minister wa urimi na ndethia mithikari ntwire na riungirite arimi mucio mutindwa akienda kumenya buria arimi babanganitie nikenda kupingia mubango wa thirikari wa kuthiria yura na kinyagia gukiriria urimi Kenya. Minister uyu nkuruki na yukitie kanya kumenyithania kiri arimi mamwe ma ataramu ma kirimo biashara bane bari Maria marugurirwe ni Rais Ruto kibaroni kia Masinde Muliro kirimambura ma madaraka mwankatha ino mabisha mama Maria na somba mwagweta agripreneurs ni ngiri 18 na magutetheriria arimi gukura kiri kilimo biashara. Muthuri Muriuki atwambiririe na ino. Muthenya narua ministeri mithikari nturi atongerete mabisa ba thirikari nene na ginya thirikari ya county ibatite mucenmanio na atongire mwanya kiumbango cyo gutigira ati mwingi jukumenyithwa mibango ya thirikari inyo turetete antu kwerwa ri kwenda kwariria antu na bamenya bura thirikari kuthithia ndene ya plan ya MTP4 na Brambeta plan kana mubango ya uchinchi ya maisha ya antu ba Kenya kulingana na agenda inene ya thirikari. So turethete mucemanio nikenda antu beelewa mibango ire atwinio ya thirikari kuthiria mpara ndene ya nthiguru kuchwa ngugi milioni 1.2 ya iri kuhakikisha nguiri gutukarita kenda thiringi yetu ya Kenya yomba kuwata inya against other currencies cia ulimwengu. Amna bubu kuringana minister nturi augite mibango iyo nthe ikirigi kiroto ke thirikari ke mwaka wa 2030 lakini mbango jojo bakuriguria muthenya narua nijo tigira kiroto kigi ukinyanira na wala tukumenya kwari na vision 2030 ture ku implement na phases na tuikiri last phase implementation of vision 2030 na nekionto the medium term plan ya 2023-2027 iko outline njira kana mauntu yato buri kuthite kana to achieve vision 2030 na MTP4 ito kura ne aligned ki manifesto ya Kenya kwanza nonto ne kwanza kiri promise ila twathithirie ya kura president wetu ashwa kura kiri antu na kwa ubango yatu kora yukenda antu bamenya promise ila twanenkanire ico tuthithitie ila itiere ndeme yake nere ngeni botu kubanga na kiroto kikinandi kiritania mairane jaria utongire mugongo William Ruto ekire Kenya kagita kararomba kura so mucemani yo kare antu bamenya tunenkania document nondo nege the masking scheme yo tushekira ura tuthithitie bo to promise ne atakuri tukinyana nambere so iromba yakwa ikuromba antu betu bonde bawatanire na bautwe na bathikirwa thirikari tukua nikenda tukaumba gukuria uchumi wetu amwe nikenda tukaomba gukuria irio tugomba kuthiria mpara ndene ya nthiguru yetu nikenda tukaomba kuciarithia irio na antu babingi no tuchuchwa mathoko tugomba kuongela export yetu witaone na kureduce import especially muno ya onto mpempe michere mauta intokira tumba kuthia tukiumba kulima Kenya na tukiromba kutia ome ni aibu na niyo mantu tukwenda kurikia kuthiraniria nayo nikenda tukomba ukirieti nguira tukwenda na ukuria ntheru yetu. Muthuri Muriuki, Weru TV, mutire wa Kangangi. MCA wa Maua Dan Kangwana, MCA wa Kego ya Ntobosho Timothy Mutwiri Kabako na mutethereria wa bakubi wa mubunge John Paul Mwirigi niwe Peter Monene muthenya wa monde nimumirite taunini ya Maua na kuromba akarimatigi kuriba ugoti nontu mwaka wa thirikari nakothite ukinya mwisho na guti matunda akarimonete kumania na ugoti uria methiritwe makiriba. Ni mariuga Governor Kawira Mwangaza na matishaniritie bururu na muci wa Maua ukimenyekana na niu withagirwa utongoretie kiri woshania wa ugoti. Marion Karugi ena inu. Ni musafara itongeretwe ni MC wa Maua Dan Kangwana na mwiroke wa Kego ya Ntobosho Timothy Mutwiri Kabako na Peter Munene pia wa mubunge wa Gicioke
MCs Baba kiringa marufuku kuitwa kwa woti thirikari ya kaunti ya Meru kuuma kiria biashara bonde ba tauni ya Maua na kiwetumi bakiwa gavana Kawira Mwangaza na Rere Brook lukiria mbeca cia miradi ya witi na mbere tauni-ini na riu mwaka joki thirikari ni kajuitite kuthira mweri wa 6 na mbeca cia miradi iji icoke kiri treasury. Tutapia 3 milioni zote ili tukomera secret ka pros ndani ya Maua wendi, lakini mwezi wa 3 imotola ya yote wa tauni na maia na teri bora yako hivi kwa mimi teri ya tauni na kwamba antoleto tu watu tere volunteer ndio kwa wanko vangana, lakini rai taroki ntakira renge antoleto mbaza setu songa treasury ndio kwa mimi yeto kwenda kwa ranto kina ubaya Maua tu yeto tukiovania 200 milioni omwaka 200 milioni koteto tukarenge atutalipa tena kabisa. No habari ya mwari msongono na deriata urawire uma Jumatatu mwanga sande oeta taxi eritwakoreko anto barato wete geria ne anto bena to buti to kwera toko peke yake to yamaloi pesa ile ikuma ko mweri ni kuma saiti ya milioni 50 ile iweta kwa county milioni 50 yake to kwa ni karitangwe gembe south pesa nyingi bonane okay aweta general ya Maua today sibitari ya Ruoro Mwanka akwena na sibitari ya general kwena chemist Ruoro akwena sibitari chemist ya Ruoro cia kwa tega sibitari na ndawa wetu Bwana Yesu asifiwe kwa tega sibitari na ndawa chemist ya Ruoro Mwanka general cia okay aweta mwacha yo general mere keri nginde yoko nunca no ndo sabe zile tu kwa ngingana na Meru county otesa ziko na kantwara ni musafara kinyite kuyeka kinya MCA wa Mwathi Gembe North ithranira mutungi era utekwa ke bwoni tio netere batu itwe ene kubangira wondi tiao yokwibwa tukwanto bakwereterie nane yere tukwe nyumba tayero ne yere ende ne ka kwera renge kana kamumero kaka retiere kani kamweye kana kamuborona kana kamuturukana kana kambao ikao teka Meru ende ka Meru yake kandu ete Maua ka Meru yake kandu ete Mwathi babu antubeto to ate mukono MCA Kangwana ariwa kinya kithirani koti baikania na gavana Kawira Mwankati rembecha cia mukari wa Maua itacoka treasury ndio natoba ni gavana ya koti intonya Maua risoke ndio kori antoleto kwa support nditangi tanto government ya Meru ndio sio risoke kinya itare gavana gira ito ne itare munya bara batonka wa ibogwithiritwe thoko eka imboa toyamoloi gavana ni mama oya ya kwa Maua ya maita 24 imbibonete imbibwetheretwe ndekorwa mandragwa toteita ushuru nderero ibotorero mwaramu thoko ya marikiti ikaburo botiere kweya wekerwa ibotoreri loi akaburo inaire na ukonie mira nonanitie korotela gavana Kawira kumania ni thina iratikite kimira ki kaunti ya Mombasa ngari semera sirita ngira 120 omtuko oka kuma moto no tadingi batoruma oka kurana mera ai batorone ora moto no tadingi akametra mera renge na tutrana kuwa iwe ntoma mera batera taxi renge no tongama na hatari manto mera Awe mera atento ke maana nangama na Kawira no arete nangama no onara Mombasa amwera ingemera kena tomato madreina na tutera ambasarenge nke reportera Weru TV kuma Maua Beto Marion Karugi wa Kinyua Kiri mambura ma gukungwira cibo mweru wa Kajuki siasa cia kaunti ya Tharaka Nithi nicionekanite kugwata mwanki bare MCA Njeru Ing'ara na mubunge Patrick Munene macokanirie migambo na mabisha kumakiri thirikari ya Muthomi Njuki. Abisa Munene wagoti mugambi Kibwari nonekanire kugera mugwi MCA Njeru nontu wakorega kugwata mbaru gavana Njuki. Mange marari kibaroni giki ni bamwe na Professor Erastus Njoka urebikirite wirane wa Kinya University ntere cia Kathwana. Samuel Gaishima atumenyithie.
Kiatho gĩa gwĩkĩrwo thũmbĩ gĩa Chibo wa Imbia wa location ya Kajuki Geoffrey Mutugi Njagi mĩeri kathumba nyuma ya Chibo munene Simon Maingi kuthiritaya kĩruthĩtwe kambeni ya Chibo nterinu cha Kajuki gitongeretwe ikamishna wa Imbia wa kaunti ya Tharaka Nithi David Gitonga na getegwa na siasa kathumba bareo mubunge Patrick Munene, Professor Erastus Njoka na MCA Njeru Ng'ara, Kithinji Savea na Zakari Njagi amwe na mwandiki rwong'ini rwa witherania Bogoti Mugambi Kiwarie. Thank you, sir. Chibo Njagi apa akari wira nebo kubarutira wira na njira ya kwirutaniria. Nisikue nafasi hii kuishukuru serikali tukufu ya taifa kupitia kwa mkubwa wangu Bwana County Commissioner kwa kuonelea vyema ya kwamba ninatosa kupewa hii kiketi, na nataka kuhakikishia kwamba afande nitaifanyia kazi. Niko tayari kumsaidia katika kazi na tumefanya kazi pamoja nyumbani, kanisani, kwa serikali. Kuringana na kamishna Gitonga gatigati kamanto mara Chibo wa Imbia akwirigirwo gukandana namo intano chiare ira akugana wete ripoti ate ichikuthi mbere muno nterino. Kuna mama amesema yeye ni survivor wa ukeketaji. Kwani hapa Tharaka Nithi tunafanyanga ukeketaji kweli? Ni aibu pande hii ya Tharaka Nithi kusikia ti mambo ya ukeketaji inaendelea. Chiacha nacho ichimatite katika aruti wira ba thirikari ya county na murengo uraukuwata mbaru MP Patrick Munene areo MCA Njeru Ng'ara bara baremetwe ikwerewanwa mantu makonie uruti wira ndeni ya wadi eno. Kama MCA ugatwe na milioni 10 ngaina kurathime na chionekane itume cibitare Kayuki utie muntu ngaria kwa ruthwa ukauga imperwe indi mbonge lakini tikuga ntarumwa no kigitagata tene ngauga na politiki nikiere ri arankunganie itwakirwe na nimbega muno ndagwa kirongwa ingira ni muthomo njukimpi nabo Mugambi Kiwarie na MCA Zakari Njagi bameneria MCA Njeru Ng'ara ikiraba kugati chiacha chego chwa gitikia usenita ichigiretie aigwe ari na kanya gakurutira akariba wadi yake wira. Kamukaribisha Njeru Kajuki. Ndamukaribisha Kajuki ntungite Njeru mucemani wa mbere kuza Kajuki kumauti MCA. Umakano rongo. Muntu meatita winki mayere kanywa. Muntu tawimbio. Ira madege ni na eda nini. Mheshimiwa Njeru no ambere shimene muno. Ambirire nuntu igamba ngombe ni riao na nurice kabisa. Tumurekereria ajarie kura cia seneta na kure gonge ni mukaragiria ntura. Mendere kumwekariria. Bakiuga Njeru na remetwa ikuromba mirandi ya uthina mbere kuma kiri thirikari ya county. Kuma kabari yange kuya monkaga aka mutenia kare aga mara kulingagirwo. Gavana wale kumenya. Lakini mturale ground i Mheshimiwa Njeru Ng'ara. Na into kabiromba wantu beto butikenwanga nigonda ya ukomoka nda ya ukomoka. Into kabiromba wa na Njeru nitira mianka yange 3. Anto baba uke begwa kiao. Parombere into indenu kiania gwiro na thondeka barabara muno ragwa na ngai amutethie ragwa na banengagira gintu gitagwa ward fund na nio ward fund barutaga MCA nkithuro indaiye MCA tire kigine na kio giake ya kuruta wira lakini kathi yakauga na nio mbugaga assembly nkauga kanisani nkauga micemanio teno nkauga mwankare ndiuni aigwe na mutongoria thiurukire gukwalomba kura indi mukero wa Njeru atithiete kumuririkania kuri njira ikoragwo irigamba ng'ombe kalombaga kura ku kamutamuthura we Nkrukin terino chiere ichikujaniretie nuga tigatika thirikari ya county na ubichi ya mujumbe aretete wa kibwa substation ya stima ya Kamutiria. Kwa mundu tena stima kwa weta ukira kama una stima kwako nyumbani alafu tunaambua tuko sawa nyote hamuna stima substation igakwa na ile yakwa na stima ciongereke anto bakundu stima bonde baigamba ng'ombe na stima ciena inya stima itakuora wao atia stima tugo itiko gaukana ukegwa makiuga ni mararetire power station ya stima indi batu atwikire stima kamurareta power station mutiko bota kureta stima indi matienda gwitikiria power station ni ya batu power station ni yao indi stima te ciao
ibachokete baorotana nuntu bwagibwa basari cha thirikari ya kaunti. Basari ya kaunti no to nie representa ka muthomo wa Njuki in the assembly na ntigutende kinyanga ro muthomo wa Njuki committee ya basari ya Igamba Ng'ombe ward to abere mheshimiwa Njeru Ing'ara ni wo wathurire committee ya basari no uri kuria muntu wa committee ya basari uri wiria uri we Rĩrĩa ngũrũgama ngauga andũ betũ manengerwo mbasarĩ ũkaya ũkauga ndanengerwo mbasarĩ ndarĩa ndikwenda na ngoma ndengerwo ngicoka ngetia mbwĩre ni kaĩrĩ andũ betũ ũtikanengerwo gũtuĩka atĩ tigũ tũkonaga into bibi nengeretwo andũ baba kwariaga mũndũ arũgama nĩ ũndĩ ciũ nĩ ũndũ anũmĩrĩtirwo we gweza kare uga we arũgamĩrĩte Njuki assembly nĩ ũrũgamĩrĩte assembly na imbwaragĩria na ngendera kubwarĩria Ngai antethie. Zakaria ũtanominĩtwo nĩ mũthomu wa Njuki wanominĩtirwo nĩ UDA na watho wa kĩama kĩa UDA waugaga kwathurwo MCA mairi ma kiama bakanominatwo umwe. Every 2 MCAs one nomination. Every 2 MCAs one nomination. Chokagiria Njeru nkatho no tukathurirwa nominatwo. MP munene agitaragiria mirandi ya uthi na mbere ira aruthite na ira akwirigirwa kuruthira akariba ntere ino. Ukathi kura kathwana kuma kathwana kuthie makutano ni rami kuma market kuthie stadium. Mwaka uyu ni twitikaniritie na atumaka Njuki ate shukuri yetu nene ya Makanyanga next financial year ni magurire basi. Noe Professor Erastus Njoka augite ati agatetheria kureta Rung'iro University muci wa Kathwana kenda rukiria ukuribo muci uju. Kathwana gakunanire kagĩa na institutions kana timu na nĩ mwĩrire mheshimiwa nĩ eciria bwa maendeleo rĩu ũgethwana na campus embure na kegembere na kachogoria na gukungi no baba kale mabai. Nkiripotera Weru TV kuma ntere cha Kajuki gichigo bunge ya chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel. Atongoria maichugo bunge Shamboan mathiete na mbere kwaria makiregana na wendia wa muguka kauntini ino makiugaga ni makugwata mbaru endekithia ria mbunge wa Kilifi North ria kuruta mira na muguka kiri watho wa Crop Act uria withagirwa ugwetete mira na muguka ta imera ishinge irimagwa ni macokete mebita gutira mucemanio wa CS Kithure Kindiki makireganaga na kugairwa kwa milioni 500 kiri kuri Njuki arimi mamu gukambesha irine nkaniritu ni thirikari. Dennis Mugendi na ripoti inu. Na tumekubaliana kwa kauli moja kwamba vita tunavyopigana sasa ni vita vita kuhusu muguka. Mambo ya miraa kwa sasa hatujazungumzia mambo ya miraa. Tumezungumzia kwamba hatutaki muguka ndani ya pwani na wale ambao wanatulazimisha lazima tulete muguka hapa pwani, wacha muguka huu uliwe na watoto wao. Sisi watoto wa pwani, sisi kama wazazi wao, ndugu zao wakubwa, tumekataa mambo ya muguka. Na leo tumeleta wataalamu, tumeleta madaktari, tumeleta watu wamefanya mambo ya psychology, mambo ya kuangalia ni vipi basi shida zinazotukumba hapa pwani. Tumekuwa na presentation ya juu sana kutoka wataalamu wengine wanaofanya na hospitali yetu ya Mewa hapa Mombasa, na tumeonyeshwa kabisa kwamba madhara ya muguka yako katika level ya juu sana, na si ya kutatiza tu mambo ya kuamsha watoto wetu wazimu na kuwafanya mazombi ama kuwafanya tu wawe tu hawajielewi. Imeonekana kitaalamu ama wamejua kwamba muguka unaua mbegu ama chembe za kiume. Uyu uge bwatongeria banteresia Mombasa bagwitikanĩria kuregana na wendia ba muguka kauntini ciao onto bagwa nyiba thuri ni Rais Ruto kumeathuria milioni 500 nditigo ikomenyekane batimitikiria. Hatuko tayari kupoteza vizazi wetu, vizazi vyetu vijavyo. Saa hizi vijana wa miaka 15, miaka 14 mpaka 25 wanapotea katika muguka. Hawataoa, hawatazaa, hawatafanya kazi, hawatafika vioni kusoma. Ni nini unatupangia rais? Hii pesa 500 million uliekea muguka ambao ni sumu iletwe Mombasa, iletwe Kilifi, iletwe pwani nzima. Weka hii pesa kwa mnazi. Minazi yetu hii hapa inataka faida. Mtu waachie sisi tunwe madafu yetu, tule mabuyu yetu. Hatutaki kutishwa. Rais ni mtu ambaye amesoma. Dr. Ruto ni mtu ameenda shule na anajua athari ya muguka. For him to give attention to a section of the members because of their selfish commercial interest is a total blackmail, not to the person of cost, but to the entire country. Kwamba sisi kama jamii ya pwani hatuwezi kuuziwa uoga,
na vile vile hatuwezi kuuziwa muguka. Kitu yangu ni moja tu, naona ni unafiki wa hali ya juu kwamba leo viongozi wowote wa kisiasa, wawe Embu, wawe Mlima Kenya, wawe Kenya, ati leo wanalinda maslahi ya watu wao na uchumi wa watu wao kwa kuuzia wengine sumu. Huku upande mmoja wanateta na sumu ya ulevi katika jamii zao, upande mmoja wanatuletea ulevi mara 10 maradufu. Kwa hivyo sisi tumesema tutatukua njia zozote za kisheria na zile za kijamii kuhakikisha kwamba muguka haufiki ndani ya Mombasa, haufiki katika maeneo ya pwani. Nawe kiri minister wa urimi thikari Nturi ibaugite batita musemani juria etini jo kwarire muguka na miraa na ikumenyekane utingari ya muguka bagetikirie tonya Mombasa na iri kageria gacoka iri muju. Waziri Nturi amewaalika maseneta pamoja na magavana siku ya Alhamisi Manzoni Hotel kuhusiana na masuala haya muguka. Sisi kama maseneta wa Pwani tumesema kwamba hatutahudhuria mkutano huo kwa sababu kwanza Linturi is not an independent person, is impartial kwa sababu miraa na muguka watoka jirani kwake. Kwa hivyo hatuwezi kwenda kuongea mambo ya muguka wakati Linturi ndio mwenyekiti wa mkutano kama huo. Na nataka niambie watu wa Pwani na vijana wa Pwani, we will also form vigilante groups. Hii muguka kama hata watu wamesema ingie, sisi tutasema haitaingia, because hata sisi if they think they have power na watu, sisi tulisikia wana to threaten ati watakuja huku. Hata sisi tunaweza waambia hizo gari tutarudisha na tukan either reduce tuzirudishe kama magari ama kama jivu. So mimi nataka niwaambie sisi hatutakuwa waoga na wao, na tunasema muguka hapa Mombasa na coast nzima haitauzwa, na kama wanataka kutulazimisha tutapambana na wao. Ugebo ibogwa timbaru ni mubunge Opiyo Wandayi wa kuma kaunti ya Siaya na riwa kinyabo ibagwitikaniria na watho bobu wa kuregana na miraa na muguka na gutitikirwa akiantu bakaiba Embu na Meru ikuruka akia uturo ya baba ingi. We support the move by Honorable Owen Baya to seek to amend the Crops Act with a view to reviewing the legality of muguka and miraa. And we are saying this knowing fully well that a number of Kenyans, especially from Embu and Meru counties, derive their livelihood from the production and sale of miraa and muguka. But again, there's a bigger picture. A government that is responsible must look at the objective interest of the country and its citizens when coming up with policy decisions. Do you want to sacrifice the lives of multitudes of young people in coast and northeastern regions to support the livelihoods of a few farmers in Meru and Embu counties? Dennis Mugendi, Weru TV, Yembe, County ya Meru. Hatuokie kanya ga kunogoka banini. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Mabade, we mama mabade, mabade. Ukipata baridi, nunua mabade. Mama mabade. Ukitaka usingizi, nunua mabade. Mabade raino, ni raino, ni raino. Mama mabade raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa.
ama namuna gani? Awe Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. It's not just a match, it's the crescendo of a season-long symphony. Now approaching the final critical moments. Go for one final time inside the final the FA Cup European final, Europa League Champions League final game. Stay connected to GoTV to witness. Live in all the finals on GoTV. Brace yourself for the kickoff of the UEFA Euros 2024, only on your World of Champions. Ingi nkugwate ugeni tukithina mbere mutaaramu wa muntu megie siasa na utongoria niwe Profesa Naituli Gitile na rombete Amiru gutigira ni magwiciria wega no we makunenkira utongoria kirithurano cia mwaka 2027 arugetaga ria Amiru gutwikithia gavana Kawira Mwangaza gavana wao niritumite kaunti ino ikarita abanene ki uthina mbere na besha nitengerekano na gavana Kawira gutigwa ni gavana Mama Ngima Antwaka kirindiunga ya Amerika na Rais Ruto baria kwithagirwa kwina twanya twa gukubira akari ma county into na nkinyagia ngwataniro cia bata augete gavana Kawira gukira enderia kimera kia mira kiri thina ni kana kina mathina amamengi nikionaniria kingi gia ati timutongoria omwega. Anthony Kadenya na riboti ino. Profesa Wothomi no tongeria Naituli Gitile riu ne umiritie na kuria kariba kaunti ya Meru kujukia kagita keganu na gusonko na tongeria mbela kubathura. Profesa Gitile alugetaga lelele ya Meru bajukirie mwaka 2027 kuthura gavana wa kaunti ino Kawira Mwangaza nilelegete kujera matunda. Gavana ojo akelega kuona ni mubango no wiku wagutithia na mbele kaunti ya Meru. Go the na Meru is challenged. Na de nondo to challenge the next election. To buri kwile lapoya to egre anto latirine to badime to ne ni muntu ko aina wendo bwetu. Aina wendo bwetu I think mburi ko barika ni boto era na beto karaya. To bara ogea ogoroita kura muka wendete o autia. Ora o kwendete ende turage gwito endete atongoria betu tubendete tubaikana iba utwenda atongoria batu ko jangura re iba utwenda igyo gure tuburi ko kuria na to achokia kiu ethre iba twendete then tubanengere kura non tubakarara batemami kenda turara bweya uchaguzi bugo determine leadership ne ko determine ni atamero ka bwane kithana baita thuguru kithago gethera kwina ndawa dispensary antu ibareke kunanga ro 50 bagiringa kura antu bone kuringa kura ni life okay pare kare ko yuge chiringiana pa kenda bachungura Ameru babeya nonto election ethirere woi muntu ngona bachangurete ya ushughulika na mantu eto nanga kathuri yake nte kuona ongeni. Kulingana na Profesa Naituli gutigwa kwa gavana Mwangaza kile ndionge ya Rais William Ruto ndi Amerika ndionge elia yali na magavana bonde baikuru amona kulega kwirutaniria kile kuthire thini Amira kaunti Jambwa nibionanirie biganu ati gavana Mwangaza atina mubango no wiku wa guthithia na mbere kaunti ya Meru. Look here. Munene already went to America ntukwirenge aka matanga banazi ba women bonde except you Meru. Now on to akamatre gori gori re non to akamatre non to para baina plan ketha England eziwanga na bara woni kwenda factory ya kubuithia magoyo wa kenda twendagia magoyo Kenya kana to ndiome ketha ni wavinya ndeti na wetage president
amura wende na plan ya ku expand export processing zone kana kubwithia savana digital highway nende munene ona wa na mubango ri toga mukamata itaga amlink na investors nende urenda wetu na njatu mubango igirite munene ri amukamata. So I think tuna thina na ni atababange babwithia plan icio patukwana na ntubo bara bathomi and atukwana na advisors aboria ni mbire tuburi kubwithia no gwana twina maria maingi maya tukura Nairobi every day mariara no tubwithia factory ya kubwithia wine egumagire mario no ndo utokona bara mugululu there is a Catholic priest there who make the wine nende kithai na plan yo agikamato kinya waita kende tona investors be abwithia factory antwa kwenda kia mario karibu tukwendia twa yendia value and end. Profesa Naituli nathite na mbere na kuria kariba kaunti ya Meru gutara tongoria baria bakugwatania na tongoria bangi. Okay, kuona mutongoria wende atekwenda kurutaniria ngwe na antu bangi. Mea mutongoria to our leadership is working through others, not necessarily through you. So okay, kuona muntu akuruta ngwe wenka ni ngumu kutethia nthi. Na I think it should be the meter Ameru baburi utumira kuona the next governor. Muntu amba kurutaniria ngwe na antu bangi. If the answer is no, regana inwe. Nao kagita gaka Profesa Naituli na ulitia tongoria LMCAs na bunge kuthondeka mibango ya gwitithia na mbere kaunti-ini ya Meru na kumikinyiria gavana Mwangaza ona kethirwa akilega kubathikiria. Ende para nontutu banenkerete unene pakwa MCA nonene pakwa MP baburi ku volunteer pakamit pakethera bena kamite development ya Meru wide development kamite kabwithia maplan kinya plan ire gereito ya 2040 plan ire buru itakaretoa. Okay, ngabana kanengerwa amigino wetu atrima na 2027 lakini bomurairi MCAs bomurairi plan ira sa team nonto plan ira ne abwithitwe ne antu sana ne kabwithwa ne ka adapted in assembly ku mamuji muneno Nairobi Mbeta Antony Rangi wa Kathenya. MCA wa Koronto agaceri muthuri pamwe na atongoria mangi kumakire ikunditi cia thirikari ni mareretio ongere kuwa ciana kugia anda cia tene maturani ni makuromba thirikari gutigira antu maria monde makuringithanwa na mabiti ya makuthukangia ciana cia cukuru Kibwendo gucemania na njara ya watho ni macokete maromba aciari gutigira ciana igucoka cukuru ona nyuma ya kubewa ciana ire inini mutuki kare na Antito Inunkuruki. Kwa kagita kana bengi bamyankete kunyire kuminena na bethirite bari na twana bamwe batongeria MC wa Koronto agaceri muthuri mutongirwa ikundi kia Rain 14 Mothers Foundation na Catherine Katha ule niwe mutongirwa Refuge International ni bomirite kwa review be mapema kiriana baba biria bakuwa kugia kwa wana maturene na ndikuraira untubaka withire turithira kesire nyingi irethirirwa nja ingi ikathirirwa ugwa chivu tukathiraniria au ana baba bakanyamara ni atongeria baraba kwa kumana na bakugiana burijane na mathina nkabo woki sisi teenage pregnancy siwete kiengele kana buku kwithira kuna kuingia kwa murimo ya mukingo na mno nyathina cikaingia nja cietu no ketha twana tutu na ndi quality ya life yao inthiguru nontu mwana ucio riria agira mwana atiumba kumumenyera uria abatike the school atiumba kumuikia na ndi tuketha twana tutu ingi turite inya street-ine kana tungi tukaga inya muntu kubamenyera. MCA gacheri na enyirite kinya kethira na baba ni bagire ana bakethira bagitejanirwa ni bachokwe skuru bete nambe na mathomo arabatigirire ko ibwega ana bari muno beje bathome nontu tiwega muntu gutwika atombire ku achieve kiroto kiawe nontu bakutheri mwana aerwe ana nekewa kuma ke murungu ko atibati kwithira ari akas kiri maisha ja muntu na kia gwika werune nande MCA gacheri arugana babare ya mauna bamwe bantu banja bara bakwithira bara kwi muno na ana bao ta antu bara tukwirigira ibo bagaya ana beto mataro ja mega bau bamwe ni boy
bakwithira bakiana betwana kana kinyanto banja kwina a lot of incest irerio muthiene na mugambo jumwa atongeria babariromba mutoroka gwatikana ikirite anabo banini bethe bakijukirwetaga ririto ra kiwatho kenda gutigira na mbeu ni kunyia jamiru na mwana ore riria agire mwana na gutiragia intervention kaingi batithiria miaka eri batirona kana kangi koguo ketha wina a teenage mother wina twana twiri tuthatu nyambere mwana akinya miaka 19 kana miaka 20. National government bajukirie atua bara bakethira baikira ana panini kenda bomba kona kio na kenda tweria kunisia cases cia teenage pregnancies na ntu bombe kwithira bakiewa ndinje baraba kuitangugeja yu kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Muciĩ wa Mweti Mathinja kuma Mukothi Tharaka North no kuromba kugwatwo gucua mwana wa miaka 14 uria waurire kuma ntuku ya gucoka cukuru mweri muthiru. Kuririkana mwana uyu uria ni muritwa wa form 2 cukuruni ya Makuri Girls aumire cukuru na gikeneo gikinene indi mwaka maringiro thimu kuma cukuru makiuragua ni atia mwana wa atacoka cukuru. Uria uri na umenyo uria unkiumba gutetheriria kuonekana kwa mwana uyu na kurua aringe riboti kiri kambi ya borishi iria iri bakubi nawe Polo Kabithi ataririe. Joka moyo baminga kuistiresi to chweta kuma tariki 14 kuma to kumenya manto amu kamwali kalendete kithomo na jari bamuritwa form 2 cukuruni ya Makuri Girls yakimenyekana na ta wende na urankuru kimwana wa miaka 14 kuma ntura ya Mukothi Tharaka North ara kuringana na jari abani ati kuri tariki 14 mweri wa 5 mwankani uyu rira cukuru ciaruguragwa wende amwe aritwa barabangi watagwithire batwere nkare bathiete bo cukuru mwanka wa kangangi inde bakuthiria ntugo cire irio bawatire riboti ati wende atakinya cukuru betania no emo yona ntuku yango wanje totukite no market ambera mami kwenda kuthiku kuibanga bangania no nto ba skuru ro na kiumagari oyo ngemwire skuru achoka aye kuibangania rokere toroka kwa no Mukothi manda mwira sharuni are iko korotho mutundu ryo ndathire atonga areni na athi skuru mwana athire skuru twathiria ntugu twathiria tariki kuma tariki 14 mwaka tariki 23 ile ndaringiro thimu mwalimu na mwalimu akundinga thimu mbira tionete kamwali yakwa wende nkatha na ria tukiga tikoneka nganya mbindie thimu nga cukuru twathi twari na mwalimu mbira gacia chime gucheria na bendere gucheria na npolithiretie muno na gatikoneka na arakari beti na diaga kinyukia gwatana na tumwali tutongi to cukuru na pakugwatana wena chokera ritoka iri ono tujali na ntu ya na mwina na manto mengi muno marito kwa ya ukinyukia marito choka nyuma kairi kuchokea bangi kuma gwinde kuma mero ko sogoria atimya ba mwana ya diangire ururu bwa mwana uragomba kuru akauga no muciari na ikitonto bakuri urakabara mwana gwao aombe kubamenyithia bakunde wa rurimpe banoke kinyamara giki kathoma ya skuli etagwa Makuri Girls na karali form 2 na weka mwali kalendete kithomo na kamwali weka kinya chuma buye kometa ka wiretu mono ntu kintu kyari sasa ka prepare to wega vinkuromba in case ka kwithira kuri muntu umpa kuga kimenya kana ku arakali ni nwandingire thimu namba yakwa ya thimu kwina 07 05 07 4630 mwena ugumbito ya chiari abakire mwana gwao kwa bunda kubeteria kawa toka ko bwe baba kuombe kyo kubeteria choka nja wende uyo choke cukuru na bora bunde okenda ukaruthirwa bora bunde okenda tutagongete tubichwaka wende tuwetu stress nyingi muno kinya cia akiri wetwira tute toro no ntoba wego twirara kinya tukuriongo tugo tuichwaka atomba gutetekera tafadhali soka muji ano di cukuru direct kinya wale muko ya muji so idi cukuru direct wa na principal no mweleze thina ciaku
joka moyo baminga kuistiresi to chote kuma tariki 14 kuma to kumenya manto amu na mwankaza hino istiresi to ena shio ni ona aba una nyato teko mama wende mami aroka ethero njonje mami Nkiripotera Uru TV kumantere Chatharaka Bitu wa Paul Ogokabithe na wega nontu akona kanya kuromera ntito tingi na njura enkinyariro na cia Kinyatha 3:30 utikathie no ako nontu nyumenda kinga itikurasha gukethwa kuna gikaro kia imwe kwa imwe na CS wa urimi na ndethia no mithikari nturi magwatanite na Karimi County.